twongeye kubaha kaze nanone. Tunawakaribisha mara nyingine kongera kubana namwe tuganira ijambo ry'Imana. Kwa kuwa nanyi kwa kuzungumza neno la Mungu. Turabizi ko mudukurikira. Tunajua kwamba mnatufuatilia. Arabagiye babitubwira batwandikira. Na wale ambao wanatuandikia wakitudidisha kwamba tuko nao. Imana ibaha umugisha cyane. Mungu awabariki sana. Abakristo bacu mazigiye nanone tudaterana. Wakristo wetu ambao tuko na masiku mingi hatukusinyaki na wao. Namwe mudukurikira ku murongo. Ya nanyi ambao mnatuangalia kwenye mtandao. Namwe tubahaye kazi, Imana ibaheze umugisha. Nawakaribisha na Mungu awabariki. Reka dusenge hanyuma twinjire mu ijambo ry'Imana. Nahitaji kuomba alafu tuanzishe neno la Mungu. Mana, mu izina rya Kristo Yesu turagushimiye kubw'iki gitondo cy'uyu munsi twongeye kuba imbere yawe. Duciye bugufi ngo izina ryawe rishigwe hejuru, tubabarire integeke, tubabarire ibyaha n'ibicumuro. Dusange Mwami Yesu uganire n'imitima yacu. Muri uyu mwanya tugiye kuganira ijambo ryawe, turasaba ngo duhinduke ibikoresho kugira ngo udukoreshe muri kano kanya. Mwami Yesu bashe kuduhishurira ijambo ryawe tugiye gusangira na bene data bari hirya no hino ku isi. Turabasengeye kugira ngo udubashishe kudusangiza ibyo waduteguriye kino gitondo. Mwuka wera w'Imana duhishurire, Mwuka wera w'Imana bahishurire abaza kumva bose bumve icyo washatse kuvugana natwe, kandi duhinduwe n'ijambo ry'Imana. Birambira ngo hahirwa bumva, ariko cyane hahirwa abakora icyo ijambo ry'Imana rivuze. Mwami Yesu, ntibe kuryumva gusa, ahubwo turishire mu bikorwa icyo uvuganye natwe muri kino gitondo. Izina ryawe rihabwa icubahiro, bwami bwawe buze ubushake bwawe bubeho, kubwa Kristo Yesu umwana w'Imana dusenze kandi twizeye, amen. Turaganira ijambo ry'Imana riri muri Yohana. Tutazungumza neno la Mungu ambalo linapatikana kwa Yohana Mtakatifu. Ibice 21 sura 21 n'umurongo wa mbere kugeza ku wa gatandatu. Aya kwanza hadi ya 6. Reka dusome ijambo ry'Imana. Tusome neno la Mungu. Hanyuma tuze kuganira. Na alafu tuzungumze. Tusome mu izina rya Yesu Kristo. Biravuze ngo hanyuma y'ibyo Yesu yongera kwiyereka abigishwa be ku nyanja ya Tiberiya. Yiyerekana atya: Simoni Petero na Toma witwa Didumo na Nazara na Nataniyeli w'Ikana y'i Galilaya na bene Zebedayo n'abandi bigishwa bari kumwe. Nuko Simoni Petero arababwira ati, ngiye kuroba. Baramubwira bati, natwe turajana na. Barahaguruka bikira mu bwato, ariko bakesha ijoro ari ntacyo bafashe. Ku murongo wa 4, umuseke umaze gutambika, Yesu ahagarara mu kibaya cy'inyanja, ariko abigishwa ntibamenya ko ari we. 5, Yesu arababaza ati, yemwe bana banje, mufite icyo kurya? Baramusubiza bati, ntacyo. Murongo wa 6, arababwira ati, nimujugunye inshundura iburyo bw'ubwato murafata. Nuko bararujugunya, ntibaba bakibasha kurukurura kuko ifi zari nyinshi. Amen. Baada ya hayo Yesu alijidhihirisha tena kwa wanafunzi wake kwenye bahari ya Tiberia, naye alidhihirishwa hivi: Simoni Petro na Tomas aitwaye Pacha na Nathanieli wa Kana ya Galilaya na wana wa Zebedayo na wengine wawili wanafunzi wake alikuwapo pamoja. Simoni Petro akamwambia, naenda kuvua samaki. Nao wakamwambia, sisi nasi tutakwenda nawe. Basi wakaondoka wakapanda chomboni, ila usiku ule hawakupata kitu. Hata asubuhi kulipokucha, Yesu alisimama ufuoni, walakini wanafunzi hawakujua ya kuwa ni Yesu. Basi Yesu akawaambia, wanangu, mna kitoweo? Wakamjibu, la. Akawaambia, nitupeni jarife upande wa kuume wa chombo, nanyi mtapata. Basi wakatupa, wala sasa hawakuweza kulivuta tena kwa sababu ya wingi wa samaki. Amen. Amen. Turaganira ijambo ry'Imana. Tutazungumza neno la Mungu.
guhindura icyerekezo, geuza na mwelekeo, tukagendera mu bushake bw'Imana. alafu tunatembelea mapenzi ya Mungu. Guhindura icyerekezo twari turimo, Geuza mwelekeo tulikuwa nao, cyangwa iyi ni inzira twari turimo, wala njia ambayo tulikuwa na ndani, hanyuma tukagendera mu bushake bw'Imana. alafu tunatembelea kwa mapenzi ya Mungu. Guhinduka, Geuka ni guhindura imitekerereze, ni kugeuza imitekerereze yawe wari urimo, fikara ambazo ulikuwamo ndani, cyangwa imikorere yawe wari urimo, wala kutenda ambao ulikuwa ukitenda ya mibi itari myiza, matendo mabaya ulikuwa ndani, kuko niwo uhindura icyiza kirashimwa na bose. kwa sababu huwezi geuza matendo mazuri, sababu huwa napendezwa na watu wote. Icyiza ahubwo turacongera kugikora, Bali matendo mazuri huwa tunaongeza ili yawe zaidi sana, kuko nta rubanza biravuga ngo nta rubanza gukora icyiza, kwa sababu hakuna lawama yoyote ya mtendaye mazuri. ni guhindura imitekerereze Ni kugeuza fikara cyangwa imikorere wala matendo itari myiza tukayihindura, matendo mabaya ambayo tunaweza kugeuza. ni ukureka ibyaha Ni kuachana na dhambi, burundu ugakorera Imana, kuachana na dhambi kabisa na unamtumikia Mungu. kandi uko guhinduka Na kugeuka huko ntabwo ari umuntu ugusunika kuguhindura, si mtu ambaye anakuwa anampushu mtu ili ageuke. ni uguhinduka ku bushake bwawe, Ni kugeuka kwa mapenzi yako mwenyewe, ugahindura ubuzima bwawe bwose, na unageuza maisha yako yote, ukabuhindura ubishatse. na unayageuza haya kwa mapenzi yako. Sema amin. Amen. Kuva kera Imana irema umuntu, Tokea awali Mungu alipoumba mwanadamu, uretse mu itangiriro igice cya mbere n'umurongo wa 26, kwa kitabu cha Mwanzo sura 1:26, Imana yaremye umuntu ngo Mungu alimuumba mwanadamu kwa sababu ase n'Imana, ili afanane na Mungu, agire afite ishusho y'Imana, na awe na sura ya Mungu, afite amahitamo y'Imana, na awe na mapenzi yake mwenyewe, afite amahitamo yo gukunda ikibi n'icyiza, awe na kuchagua mabaya na mema. niyo mpamvu usomye mu gitabo cyo gutegeka kwa kabiri, Kisoma katika Kumbukumbu la Torati bice 30 n'umurongo wa 15, 30 na 15, Imana yashize inzira zibiri imbere ya Mungu aliweka njia mbili mbele ya mwanadamu. ashiramo inzira y'urupfu, Aliweka njia ya kifo, yongera gushiramo n'inzira y'ubugingo. pia na njia ya uzima, Aravuga ngo amahitamo naya, na akasema uamuzi ni wako, choice ni ya. uamuzi ni wako. Niyo mpamvu Imana itahitiramo umuntu Ndio maana Mungu hawezi kuamulia mwanadamu gukora ikintu icyo ari cyo cyose ku mbaraga. kutenda jambo lolote kwa kinguvu. Yaduhaye ubwenge bwo kumenya, Yeye ametupa hekima ya kujua, kandi ubwo bwenge nibwo buduhesha guhitamo. na hekima hiyo ndio inatusababisha sisi kuchagua. Sema amin. Amen. Biblia ngo inzira ijana abantu mu bugingo Biblia inasema njia ielekeao uzimani ni inzira ifunganye ngo, ni njia ambayo inafungana ngumu sana, ni inzira irimo amahwa n'imishubi, ina miba na misongeno. kuyinyuramo ntibyoroshe haba na gato. Kupitia njia hiyo si rahisi, Inzira ijana abantu bo kurimbuka lakini njia ipelekao watu kuangamia ni inzira ngari, ni njia kubwa. kuyinyuramo biroshe, Kupitia hapo ni rahisi, kuyinyuramo n'umuhanda mugari utarimo ibibazo. ni barabara kubwa sana, highway. Niyo mpamvu abantu benshi Ndio maana watu wengi rimwe na rimwe bashaka ibiboroheye muri buno buzima, kwa mara moja wao wanatafuta mambo rahisi kwa maisha haya, ariko Yesu yaravuze muri Yohana, lakini katika kitabu cha Yohana Yesu amesema, aravuga ngo umuntu ukunda ubugingo bwe kundusha, akasema ya kwamba mtu yeyote ambaye anapenda uzima wake kuniliko, umuntu ukunda umubiri we kunduta, yeyote apendaye mwili wake kuniliko, uwo nguwo ngo azawubura, huo atapoteza, uwo nguwo nta bugingo afite habe naga. na hana uzima wa milele hata kidogo. Niyo mpamvu ubwenge burahari, ugomba kugira ubwenge ukavuga ngo nubwo ino
icyerekezo yarari. Ni vipi ambao ni vizuri mtu kugeuza mwelekeo alikuwa ndani? Duhindura icyerekezo Huwa tunageuza mwelekeo iyo umuntu yayobye inzira. mtu akijidanganya, akikosea njia. Iyo umuntu yayobye direction, Mtu akipotea kwa mwelekeo, ntashobora kugera iyo yazasha. huwezi kufika mahali ambao unaendea. Ntashobora kugerayo adahindukiye ngo agaruke agere muri ahandi yatereye inzira. Huwezi fika destination kama haujageuza mwelekeo ulikuwemo ndani ili uelekeo kwa mwelekeo mzuri. Turimo kuganira guhindura icyerekezo. Sisi tunazungumza kwa kugeuza mwelekeo. Tugenderamo. Mwelekeo mbaya ambao tunatembelea ndani. Hanyuma tukagendera mu bushake bw'Imana. Alafu tunachukua mwelekeo mpya wa kuelekea kwa mapenzi ya Mungu. Niba hari icyerekezo wari urimo kitari mu bushake bw'Imana, Kama wewe uko ndani ya mwelekeo ambao si wa mapenzi ya Mungu, iki gitondo turashaka kukubwira ngo uhindure siku ya leo tunakusihi ili ugeuze, kugira ngo ubashe kugendera mu bushake bw'Imana. ili utembelee mapenzi ya Mungu. Turavuze ngo umuntu ahindura icyerekezo Mtu anageuza mwelekeo iyo amaze gutahura kuko hari aho yayobye. akigundua kwamba kuna mahali ambao amekosea. Iyo utahuye ko wayobye inzira, Ukijua ya kwamba umekosea njia, birakorohera guhindura icyerekezo kugira ngo ugaruke usubire mu nzira. rahisi kwako kugeuza mwelekeo ili uje uelekee kwa mwelekeo mzuri. Icya kabiri, Jambo la pili, iyo uzi ko imbere hari Imana, ukijua kwamba mbeleni kwa hiyo njia kuna hatari, iyo uzi ko imbere hari akaga kari mu nzira, ukijua mbele ya njia hiyo kuna hatari, ugomba guhindura icyerekezo automatically. ni heri kugeuza mwelekeo hapo hapo, Kubera kuko nudahindura icyo cyerekezo kwa sababu wewe kama ugeuzi mwelekeo huo uragwa mu kaga, uragwa mu kibazo. utaingia hatarini kwenye shida. Imbere yacu, imbere yawe harimo uburyo bubiri. Hari inzira watoye, Mbele yako kuna namna mbili ya njia. Kuna njia ambayo umechagua, inzira y'ubugingo njia ya uzima irimo amahoro. ambao ndani mwake mna amani. Iyo ntitwabwira abantu ngo bahindure, Hatuwezi kuambia mwanadamu yeyote yule atageuze njia hiyo ya uzima, ariko inzira ijana abantu kurimbuka, lakini njia ambayo inapeleka watu kwa kuangamia, imbere harimo akaga gakomeye. mbele kuna hatari kubwa sana. Icyo gihe ubitahuye, Kwa nyakati hii ukijua ya kwamba uko kwa njia hiyo, wahindura iyo nzira kugira ngo utagwa muri ako kaga. heri kugeuza njia hiyo ili usijipate kwa hatari hiyo. Ubu bakubwiye ngo aho imbere uri kuja hari umwanzi, Wakikwambia saa hii mahali unaelekea ati kuna waasi, warangiza ugakomeza ukagenda, alafu unaendelea unatembea, byanga byakunda urahura n'abo bazi kandi bazakugirira nabi. penda usipopenda utakumbana na majambazi hao na watakutendea vibaya. Cya gatatu, tugomba guhindura igihe umuntu ahindura icyerekezo. Jambo la tatu ambayo inahusika na jinsi mtu anataka kugeuza mwelekeo, Iyo umuntu azi ko ari gukora ibinyuranye n'ubushake bw'Imana, mtu kama anajua mwenyewe ya kwamba anatenda matendo ambayo haiendani na mapenzi ya Mungu, kuko turi kuganira ko tugomba guhindura icyerekezo tukagendera mu bushake bw'Imana. sababu sisi tunazungumza jinsi mtu anapaswa kugeuza mwelekeo ambao anaelekea na mubaya, alafu anaelekea mwelekeo mzuri wa mapenzi ya Mungu. Iyo umuntu azi ko arimo akora ibinyuranye n'ubushake bw'Imana, Akigundua ya kwamba yeye anatenda matendo ambayo ni si sambamba na mapenzi ya Mungu, umaze gutahura ibyo bintu nta kindi kigusaba ni uguhindukira ukagaruka mu cyerekezo. baada ya kugundua hivyo, ni heri kugeuka na unageuza, unatembelea mapenzi ya Mungu. Sema amin. Amen. Iki gice twasomye Sura hii ambayo tunaisoma kitugaragariza ukuntu Petero n'abandi bigishwa inatuonyesha jinsi Petro na wanafunzi wengine bari bamenyereye umwuga wo kuroba, wao walikuwa wamezoea taratibu ya uvuvi, ariko bageze ku nyanja ya Tiberiya, lakini walipofika kwa bahari ya Tiberia, ariyo nyanja ya Galilaya, bahari hiyo ya Galilaya, bagiye kuroba, walikuwa wanaenda kuvua, bararoba
kitu sababu hawakukuwa na vifaa kamili. bari bafite ibikoresho bihagije byo kuroba. Wao walikuwa na vifaa kamili yote ya kuvua samaki. bari n'abahanga kandi mu kuroba. Pia walikuwa ni wataalamu kwa mambo ya uvuvi. kandi bakoze mu gihe cyabugenewe cyo kuroba. Pia walivua kwa nyakati nzuri ya kuvua. baje mu gihe bisanzwe, mu gihe cyo kuroba nijoro, kuko basanzwe baroba mu ijoro. Walivua usiku sababu taratibu ya wavuvi inaonesha ya kwamba kuvua vizuri ni kuvua usiku. kandi nasomye Bibiliya, Nimesoma Biblia, insanga inyanja ya Galilaya, nikagundua hii bahari ya Galilaya cyangwa inyanja ya Tiberiya, wala bahari hii ya Tiberia ni inyanja ngo yabonekagamo amafi menshi cyane. ni bahari ambapo mlikuwa mnapatikana samaki wengi sana. urumva igitangaza, Nasikia ajabu. bari bafite ibikoresho byuzuye, Walikuwa na vifaa kamili. bari abahanga mu kuroba, Pia walikuwa ni wataalamu wa kuvua bakoze mu gihe cyabugenewe kuroba, na walitafuta kuvua kwa nyakati nzuri. kandi inyanja yari inyanja ibonekamo amafi menshi. Na pia bahari ilikuwa ni bahari ambapo mnapatikana samaki wengi. ariko igitangaje cyane Lakini inayostajabisha ni ukuntu bakesheje ijoro nta kintu na kimwe babashe gufata. ni jinsi wamekesha usiku mzima bila kupata hata na samaki moja. Sema amini. Amen. Yesu ahageze, Yesu alipofika dore ibintu yakoze. na mambo ambayo amefanya, yabasabye guhindura sisiteme, aliwaomba kugeuza mpangilio. yabasabye guhindura inzira barimo bakoreramo, Aliwaomba kugeuza njia ambao walikuwa wakivuvia. yabasabye guhindura ubundi buryo Yeye aliwasihi kugeuza namna nyingine kugira ngo bagire icyo babasha gufata. ili waone jinsi watavua kitu. Yesu ahageze, Alipofika Yesu, yakoze sisiteme itandukanye n'iyo bakoreshaga. yeye aliwapea mwelekeo mwingine ambao wao hawakuwa wanatumia. bari basanzwe baroba mu ijoro, Wao walikuwa na ndoa ya kuvua usiku, ariko Yesu ahageze lakini Yesu alipofika arababwira ngo muhindure murebe ku manywa. kawaambia mgeuze na kuvua mchana. arababwira ngo nimushyire urushundura iburyo. Na akawaambia chukueni taifa lenu muiweke kwa mkono wa kulia. Sema amin. Amen. hanyuma Baadaye babyumvise, walipoyasikia baroba ngo ifi nyinshi cyane, wakavua samaki wengi sana, babasha kugera kuri rizati y'ibyo bashakaga. na alafu wakafikia kilele cha ile jambo walikuwa wakitamani kufikia. kubera iki babashije kugera kuri iyi ntego yabo? Kwa sababu gani walifikia hatua hii? kubera kuko babashije kuroba mu bushake bw'Imana, Kwa sababu walivua kadiri ya mapenzi ya Mungu. kubera kuko bahinduye bagakora icyo Imana ishaka. Kwa sababu waligeuza na wakatenda mapenzi ya Mungu. niyo mpamvu babashije kugera mu rwego rwo kuroba, bagera ku musaruro bifuza. Ndio maana walifikia kiwango ya kuvua yale mapenzi yao. Sema amin. Amen. igitangaje cyangwa icyo ikigenderewe, Ambayo ni jambo la msingi, ibyo ukora zose jambo lolote ambalo unalitenda, kurabikora mu bushake bw'Imana. je, unalitenda kadiri ya mapenzi ya Mungu? ibyo uri mu kugenderamo Jinsi unatembea, uri mu kubikora mu bushake bw'Imana, yale ambayo unatembelea ndani, je, ni mapenzi ya Mungu? ushobora kugira ubuhanga bwinshi, Ni kweli unaweza kuwa mtaalamu, ndetse ukabasha kugira n'ibikoresho, pia unakuwa na vifaa, ariko ibyo byose
wifuza kugeraho. Najua kuna yale ambayo unatamani kufikia. Ndabizi kuko ari byo wifuza gukora. Najua kuna yale ambayo unatamani kuyatenda. Wewe gusa kora ijambo rimwe, kora ari principe zihari ugomba kubahiriza. Masharti ambayo ni vizuri kuyatembelea. Nukumvira Imana mu byo igutegeka. Mungu kwa yale ambayo anakuambia. Ugahindura icyerekezo. Na unageuza mwelekeo. Hanyuma maze ukareba ukuntu Imana ikwishimira ndetse ikaguhaza n'ibyiza byinshi. Na pia itakushibisha na mambo mazuri yake mengi. Sema amin. Amen. Imana yabwiye Abanyisirayeli, Mungu aliwaambia wana wa Israeli, yabwira ngo igiye nimuhindukire, kaambia geukeni, muve ikasikasi, tokeni mashariki. Arambwira ngo iminsi mumaze muzengurutse kuri uyu musozi, kaambia siku ambao mnamaliza mkizunguruka kwa mlima huu irahagije, inatosha. hindura icyerekezo. Geuza mwelekeo. Nimuhindura icyerekezo. Geuzeni mwelekeo. Muve ikasikasi. Tokeni kusini. Hanyuma muhindukire. Alafu mgeuke. Muongere munumve. Na mnisikilize. Nongere bayobore. Alafu niwaongoze. Iminsi mumaze muzenguruka. Siku ambao mnazunguka kwa mlima huo. Mutagira icyo mugeraho. Bila mfikie lengo fulani. Irahagije. Inatosha. Iki gitondo cy'uyu munsi. Asubuhi ya leo. Hari umaze mu iminsi uzengurukaho. Mambo mengi ambao unazunguruka. Utageraho. Na unazunguruka bila kufikia. Utagera kuzo ukeneye. Haufikii yale ambayo unayatamani. Utagera kuri finale wumva ushaka. Bila kufikia kwa pointi ya mwisho ambao unatamani. Hindura icyerekezo. Geuza mwelekeo. Hindura imikorere. Geuza matendo. Hindura imivugire wari urimo. Geuza msemi ambao unazungumza na wengine. Hindura imigendere wari urimo. Geuza mwenendo. Maze urebe kukutagera kucushaka. Alafu tazame jinsi utafikia kwa yale ambayo unayatamani. Muhindukire mureke kwinangira. Geukeni na msikuwe na mioyo migumu. Birambwira ngo wumvire ijambo ry'Imana agahindukira. Inaniambia kwamba yule ambaye anasikiliza neno la Mungu na anageuka. Wumva ijambo ryanje agakingura. Yule ambaye anasikia neno langu na anafungua moyo. Uwo zinjira tubane nawe. Huo mtu utaingia ndani mwake na nikae na yeye. Uwo zinjira mbashe kumuyobora. Nitaingia moyoni mwake na nimuongoze. Nugufata gusa umwanzuro musha. Nikuchukua hatua mpya. Ugahindura icyerekezo. Alafu nageuza mwelekeo. Hanyuma ukabasha kugera mu bushake bw'Imana. Baadaye unafikia mapenzi ya Mungu. Mose yarimo abwira abantu mu butayu. Musa alikuwa akiwaambia watu kwa jangwani. Bamaze guhura n'akaga k'inzoka. Walipokumbana na shida ya nyoka. Imana yaramubwiye ngo ucure inzoka mu muringa wimanike. Mungu alimwambia tengeneza nyoka alafu uiweke juu. Abantu nibumva barya nibakoma bakunamuka bakareba. Kile yote ambayo nyoka itamuuma na anainua macho na tazama nyoka hiyo ambayo ameweka juu. Uwo nguwo arakira. Mtu huyo atapona. Kubera kuko azaba ahinduye ibitekerezo. Sababu atakuwa amegeuza fikra. Ariko igitangaje. Lakini inastajabisha. Abantu barunamaga bagapfa. Watu walikuwa inamisha kichwa na alafu wanafariki. Barunamaga imbere harimo agakiza bakanga bagapfa. Walikuwa kinamisha kichwa, wanakataa kuinamua kichwa ili waone nyoka ile na wapate kupona. Natangaye umunsi umwe. Nimeshangaa siku moja. Munumwe baraje babaza kumubwira ngo niyana arakira. Kuna mtu ambao alikuja akamwambia ukitubu utapona. Hari ahantu hamwe. Kwa mahali fulani. Aramubwira ngo niwiyana urakira, yararwaye ari mu bitaro arebye. Yeye alikuwa amegonjwa, ni mgonjwa hospitalini na alikuwa amegonjeka sana, akamwambia ukitubu utapona. Abandi baramubwira, bagenzi baramubwira ngo wiyangane wikomeze. Na wengine ambao ni marafiki zake walikuwa wanajuana na mtu huyo, akamwambia vumilia na usitoboe siri. Ntuhinduke. Usigeuke kwa mwelekeo. Ntumene ibanga wikomeze. Usitoboe siri na uvumilie. Bibiliya yarambwiye. Aliniambia. Umwana w'ikirara amaze kumva ikindi cyerekezo.
Sema amina. Amen. Inzara indiri hano. Jana nitesa mahali hapa. Ndabari hano hantu ndi. Nateseka mahali hapa nilipo. Ariko nohindukira ndagenda. Lakini nikigeuka nageuza mwelekeo naenda. Ngahindura icyerekezo. Nageuza mwelekeo. Ndabizi kuko nogera kwa data. Najua ya kwamba nikifika kwa babangu Nzikubita imbere masari nazi nubwo nabahemukire. nitajipiga chini kifudifudi nimwombe msamaha sababu nimemkosea. Biblia yambwira ngo amaze guhindura iyo mitekerereze Kara hizo. aragenda asubira mu rugo kwa se. Karuka karejea nyumbani kwa babaye. Ageze mu rugo Alipofika nyumbani, Biblia irambwira ngo habaye ibirori bikomeye cyane. Biblia inaniambia kwamba kulikuwa na sherehe kubwa sana. Barabaze bazana ibintu, babazana imyenda myiza baramwambika Walichinja wakamletea vazi mpya wakamvaisha. kubera kuko yari ahindukiye, Sababu alikuwa ni mtoto ambaye amegeuka. kubera kuko yari avuye mu bibi Sababu alikuwa anatoka kwa mabaya agarutse mu rugo kwa data. na akarejea nyumbani kwa babaye. Sema amin. Haleluya. Mvandimwe, Ndugu mpendwa, iki gitondo cy'uyu munsi asubuhi ya leo ndagusaba ngo uhindure inzira wari urimo. nakusihi ugeuze mwelekeo ulikuwamo ndani. Niba wari mu nzira ijana abantu kurimbuka, Kama wewe ulikuwa kwa njia ambayo anapeleka watu kuangamia, niba wumva inzira urimo kama unasikia unajihisi njia ulimo ndani iyabanye mu bushake bw'Imana, natengana na mapenzi ya Mungu, ndagusaba ngo uyu munsi niwumva ijambo ry'Imana nakusihi siku ya leo ukisikiliza neno la Mungu ntiwinangire umutima, na usifanye moyo wako kuwa mgumu, uhindure rwose. bali ugeuke kweli. Haracyariho andi mahitamo, Bado kuna kuchagua kwingine, haracyariho second chance, bado kuna bahati ya pili, haracyariho amahitamo ya kabiri. kuna kuchagua kwingine kwa mara ya pili. Waramuka gusa ukanda kumva, Itawezekana wewe utakuwa mgumu wa kusikia, ariko niwumva kino gitondo ijambo ry'Imana lakini siku ya leo ukisikiliza neno la Mungu ugasanga wari mu nzira ihabanye n'ubushake bw'Imana, ukapata ulikuwa kwa njia ambayo ni tofauti na mapenzi ya Mungu, hindura icyerekezo, geuza mwelekeo, garuka mu nzira. rudia kwa njia, Mbere hari akaga gakomeye, kwa sababu mbele kuna kuangamia. tushobora gushika kuri destination yawe, Huwezi fikia kwa ukomo wa njia yako, tushobora kuzagera mu bugingo warayose, huwezi fikia uzima wa milele kama wewe umepotea, tushobora kubona Imana wataye inzira ya Yesu Kristo. huwezi kumwona Mungu kama wewe umepoteza njia ya Yesu Kristo. Yesu yaravuze ngo, Yesu amesema, avuga ngo ni jewe nzira n'ukuri n'ubugingo, amesema mimi ni njia na kweli na ntawe ushobora kujya kwa data ndagushaka. yeyote ambaye ataenda kwa Baba bila mimi nisimpende. Nimba utarimo gukora ibyo Imana ishaka, Kama wewe hautendi mapenzi ya Mungu, nimba uri out y'urugendo rw'Imana, kama wewe uko kando ya njia, nimba uri ruhande rw'ubushake bw'Imana, kama wewe uko kando ya mapenzi ya Mungu, ndagusaba muri kino gitondo nakusihi asubuhi ya leo niwumva ijwi ry'Imana usikilize sauti ya Mungu ntiwinangire umutima, na usifanye moyo wako kuwa mgumu, uhindure icyerekezo wari uri. ugeuze mwelekeo ulimo ndani. Sema amin. Haleluya. Bitari ibyo ngibyo Kama haiko hivyo, urarushwa n'ubusa, ndagutangariza kuri kurushwa n'ubusa. unachoshwa na bure na kutangazia, Tushobora kugera kuri destination y'inyusha, huwezi fikia ukomo wa mahali ambapo unaelekea, tushobora kuzagera kuri destination y'ubuzima, huwezi fikia ukomo wa maisha yako warayose inzira y'ubuzima. kama wewe umepotea njia ya uzima. Sema haleluya. Haleluya. Tushobora kugera mu buzima, Huwezi fikia uzima warataye inzira ijana abantu mu buzima. kama wewe umepotea njia nzuri. Tushobora kugera kuri Kristo, Huwezi fikia
sema amin. Amen. Ndagusaba ngo Nakusihi saba Imana iguhindure. ombe Mungu ili akugeuze. Nimbara yose Kama kuna mahali ambapo umekosea, kugira ngo bigufashe kugera ku cyerekezo cy'ubuzima bwawe. omba Mungu msamaha ili akuwezeshe kufikia destination ya maisha yako. Tushobora kugera ku cyerekezo cy'ubwo buzima bwawe Huwezi fikia mwelekeo wa maisha yako utarahinduka, kama wewe hujageuka, utarumva icyo Imana isaba. kama wewe hujajua yale Mungu anayatamani. Niwumva icyo Imana igusaba muri kino gitondo, Sikia yale Mungu ambaye anakuomba kwa siku ya leo. abantu uyu munsi nubwo kwita ikigoryi Angalau siku hizi mtu ataweza kuita kama wewe ni mpumbavu, cyangwa ukundi kuntu bashaka, wala majina mengine ambao wanapenda, ariko hari igihe bazohinduka, lakini kuna siku watageuza, bazohindura imvugo, watageuza msemi, bazavuga ngo ni umunyabwenge watasema ni mtaalamu mwenye hekima, kubera kuko yabashije kumva agahinduka, sababu yeye amesikia na kugeuka, kubera kuko yabashije kuva mu cyerekezo kibi akaja mu cyerekezo kizima. sababu amechagua kutoka ndani ya mwelekeo mbaya na kuingia kwa mwelekeo mzuri. Hawangesikia na kugeuza mwelekeo, Ntabwo bari kubasha kugera kuri resulta bifuzaga. hawangefikia matokeo yale ambayo walikuwa wakitamani. Iyo baba bakicwa ngumu bagakomeza umutwe, Wao wangekuwa kichwa ngumu na wasisikie jinsi wameshauriwa, bakazana ubundi bwenge n'ubuhanga bwabo, alafu wangetafuta kukuwa na akili nyingine na mwingine utaalamu wao, kubera kuko bari babizi, bari babifite. sababu walikuwa nayo na walikuwa wanayajua na Bari wanazoea. kuvuga ko kuroba ku manywa bidashoboka, Wangesema ya kwamba kuvua mchana haiwezekani, kandi bari kugaragaza uburyo bakoze ijoro ryose n'ubundi ntibagira icyo babona. na ni kweli wangedhihirisha jinsi wamelala wakivua, lakini hawakupata kitu. Ariko Petero yavuze ijambo rikomeye, Lakini kina Petro amesema jambo nzuri, yaravuze ngo kubera kuko ari wowe ubivuze, akasema kwa sababu ni wewe ambao umeamuru, kubera ko ari wowe udusabye guhindura, kwa sababu Yesu umetuomba kugeuza mwelekeo, reka duhindura, ni heri tugeuze, kubera ko ari ijambo ry'Imana rigusabye guhinduka. kwa sababu ni neno ambalo natuomba kugeuza. Ndagusaba guhinduke, Ninakusihi ugeuze. urabona ibitandukanye n'ibyo wari urimo mwene data. Yaona mambo tofauti na yale yalikuwemo ndani, ndugu mpendwa. Dufite teme y'umwaka wose, Tuna theme ya mwaka mzima, uyu mwaka wa 2020 mwaka hii ya 2020 ni uguhinduka tugahindura abana. inasema kugeuka na alafu nageuza wengine. Tugize kuva mu kwezi kwa mbere tubyigisha guhinduka, Tokea mwezi wa kwanza tulikuwa tukizungumza jinsi ya kugeuka. n'iki gitondo nongeye kubibibutsa. Pia siku ya leo ninawakumbusha Hinduka, geuka, hindura icyerekezo wari urimo, geuza mwelekeo huko ndani, gendera mu bushake bw'Imana endelee ndani ya mapenzi ya Mungu kugira ngo ubone ibidasanzwe. ili upate yale ambayo si kawaida. Yesu muri Yohana 11:38 kugeza kuri 42, Yohana 11:38 na 42, Yesu ageze
amen. 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 Musume. Moja. Yesu yanyuze ku mpumyi yari maze iminsi ihumye. Yesu alipitia kwa kipofu ambapo kilikuwa na siku nyingi. Abantu batangira kukivuza guhamagara Yesu. Watu walikuwa wakimnyamazisha Bartimayo asimuite Yesu. Ariko Bartimayo yibutse kuko Yesu arizo yohindura. Lakini mzee huo alipogundua kwamba jambo ambalo Yesu atageuza, ntabwo yigeze acika intege zo guhamagara Yesu. yeye hakukata tamaa, ndio alikuwa akimnyamazisha, alikuwa akimuita Yesu. Yaravuze ngo systeme y'imisi yo gusabiriza impumyi. Alichoshwa na masiku mengi, alikuwa akimaliza akiwa kipofu akiomba. Uyu munsi agomba kubipinduka. Chukua hatua kusema leo kuna jambo ambalo litageuka. Yesu abishoboye. Sababu Yesu anaweza. Yesu arabashije. Yesu anaweza. Niyo mpamvu yamukozeho arahinduka. Alimguza na akageuka. Yamukozeho arabona. Alimguza na akaona. Hindukira ugira amaso abona Yesu muri kino gitondo. Na ugeuze fikra zako asubuhi ya leo ili upewe macho kumwona Yesu. Uve mu bya mbere bimenyerewe. Toki ndani ya mambo ambayo ni zoezi kwako. Uve mu mwijima. Toki ndani ya giza. Urabasha kugera mu mucyo w'igitangaza. Alafu utafikia kwa nuru ya ajabu. Sema haleluya. Haleluya. Kumvire Yesu. Mtii Yesu tu. Kumvire Yesu birashoboka. Mtii Yesu inawezekana. Kumvire Yesu ibyo wari urimo. Yale ambao ulikuwa ndani. Uhindura icyerekezo cyawe cyonyine gusa. Geuze mwelekeo wako tu. Niba wagenderaga mu bidashimwa n'Imana, Kama wewe ulikuwa ukitembelea kwa mambo ambayo haifurahishi Mungu, ndagusaba ngo uhindure iyo destination. nakusihi geuza mwelekeo huo. Hindura iyo nzira mwene data. Geuza njia hiyo. Hindura iyo migendere. Geuza mwenendo huo. Niba wakoraga ibitari mu murongo w'Imana, Kama wewe unatenda yale ambayo si mapenzi ya Mungu, ndagusaba ngo uhindure iyo vision. nakusihi geuze vision hiyo. Niba wari mu cyerekezo kitari mu bushake bw'Imana, Kama wewe ulikuwa ndani ya mwelekeo ambao si mapenzi ya Mungu, ndagusaba ngo uhindure iyo mitekerereze. nakusihi geuza fikra hizo. Niba wari mu mikorere idahesheje Imana icyubahiro, Kama ulikuwa ndani ya matendo ambayo haimpendezi Mungu, ndagusaba ngo uhindure iyo mikorere. nakusihi geuza matendo hayo. Ndagusaba ngo uhindure iyo mikorere. Geuza matendo hayo. Hanyuma uri bubone igitangaza cy'Imana. Na alafu utapata muujiza wa Mungu. Nukomeza kwinangira umutima, Ukiendelea kuweka moyo wako kuwa mgumu, ntabwo ushobora kugera kuri destination yawe. huwezi fikia ukomo wa jambo ambalo unalitamani. Hari abo baba bateshutse mu nzira yawe. Kuna mahali ambapo umekosea ndani ya njia yako. Hari abo twaba twarateshutse mu nzira zacu. Kuna mahali ambapo tumekosea ndani ya njia zetu. Kino gitondo Siku ya leo, ndabakangurira abakristo bene data, sisi ndugu wapendwa, ndabakangurira guhindura icyerekezo, na wasii mgeuze mwelekeo. ndabakangurira kugendera mu bushake bw'Imana. Naomba mtembelee ndani ya mapenzi ya Mungu. Bibiliya ngo dushakashake kumenya ibyo Umwana ashaka, Biblia inaniambia kwamba tuyatafute yale ni mapenzi ya Mungu, kugira ngo dukore ibishimwa n'Imana. ili tuyatende yale ambayo Mungu atafurahia. Niba waravugaga nabi, Kama wewe ulikuwa unazungumza hindura mbaya, icyerekezo cyawe mu rurimi rwawe, geuza mwelekeo wako kwa ulimi wako, kugira ngo urebe ibishya bidasanzwe. ili na uyafanye mambo mapya ambayo si kawaida. Niba wararenganyaga Kama wewe ulikuwa ukidhulumu mu mikorere yawe, ndani ya matendo yako, ndakwinyize muri kino gitondo nimumvise iby'Imana. na kusia siku ya leo ukinisikiliza sauti ya Mungu, Hindura kurenganya, geuza, kubera kuko ndiwokomeza kuba uriwe wahinduye wabonye Yesu. kwa sababu ukigeuza mwelekeo wako huwezi endelea kuwa mtu kama ule mtu wa kale. Zakayo amaze kugaya ibyo yari arimo, Zakayo alipochoka na maisha alikuwa ndani, yumvishije akeneye guhinduka kugira ngo abone Yesu. alijisikia yeye ni vizuri ageuke ili amwone Yesu. Abonye Yesu, Alipomwona Yesu, ubuzima burahinduka. maisha yake ikageuka. Abantu bose babonye Yesu, Watu wote ambao wamemwona Yesu ntabwo bakomeza kuba mu buzima busanzwe, hawawezi kuendelea kwenenda kwa maisha kawaida, barahinduka bakaba
icyerekezo, naomba kugeuza mwelekeo, tugendere mu bushake bw'Imana, tuendelee mapenzi ya Mungu, tuve mu bidashimwa n'Imana. toki ndani ya mapenzi yetu. Imana yabwiye Yeremiya, Mungu amemwambia Yeremia, aramubwira ngo nukura ibishimwa mu bigawa, kamwambia ukitoa mabaya ndani ya mema, nikuzahinduka kuba akanwa kanjye. hapo hapo utageuka kuwa kinywa changu. Tiwohinduka kuba uw'Imana cyangwa akanwa k'Imana Huwezi geuka kinywa cha Mungu ukiri mu bidashimwa n'Imana, kama wewe bado uko ndani ya yale si mapenzi ya Mungu. kugira ngo uhinduke umwana w'Imana n'Imana nayo ukoresha guhindura akanwa kayo. Ili ugeuke mwana wa Mungu na Mungu akutumie kuwa kinywa chake. Ni ukuhinduka ugakura ibishimwa mu bigawa. Ni kugeuka na toa mabaya ndani ya mema. Bagabo, baba, mama, basore, urubyiruko, abantu bose, Kwa baba, vijana, mama, watu wote, abumva ijwi ry'Imana muri kino gitondo, wale ambao watasikia sauti ya Mungu asubuhi ya leo. ugasanga hari aho wayose, Na alafu unapata kuna mahali ambao umepokosea. ndagusaba ngo ugaruke mu nzira, Na kuomba kurudia kwenye njia. ndagusaba ngo uhindure icyo cyerekezo, Na kuomba kugeuza mwelekeo. ugaruke kandi haracyari ibyiringiro. Alafu urudi kwa sababu bado kuna matumaini. Mwana w'ikirara barongeye baramwakira mwasi. Mtoto huo bado alimkaribisha nyumbani kwa babaye. Yesu Kristo yiteguye kongera kukwakira. Yesu Kristo bado anajiandaa kwa kukukaribisha. Yesu Kristo yiteguye kandi kuguhindura akanwa kawe. Bado anajiandaa kwa kugeuza kuwa kinywa chake. Imana ibahe umugisha, Awabariki. Imana ibagirire neza, muhindurwe n'ijambo ry'Imana. Geuzwe na neno la Mungu. Kadusenge dushima Imana. Tuombe Mungu tukushukuru. Mana mu izina ryawe Yesu Kristo, ndagushimiye muri uno mwanya mwiza uduhaye wo kuba imbere yawe tuvuga ibyo washatse muri kino gitondo. Hari ibyo washatse kuganiriza imitima yacu, hari ibyo washatse kuganiriza abakumva ubutumwa bwawe. Ijwi ryawe muri kino gitondo riradusaba guhinduka, tukava mu bidashimwa tugakora ibishimwa nawe. Mwami Yesu, abumva ijwi ryawe muri kino gitondo, abumva ubutumwa bose, Mana ntiyagira uwinangira, bahindurwe nawe, uducure utuvugutire, ingamba zituvemo, ibibi bituvemo, duhinduke icyuma cyawe, duhinduke ibikoresho byawe, duhindure urugendo mu izina rya Yesu Kristo Mwana w'Imana. Aho twaba twarateshutse turasabye imbabazi muri kino gitondo, utubabarire, wongere utugarure mu rugo, wongere utugarure mu nzira, kuko ni wowe nzira. Utugarure muri Kristo Yesu, twongere tube muri wowe, wongere utwereke, tugire amahitamo masha, amahitamo yo kugukurikira, amahitamo yo gukurikira inzira, amahitamo yo kumenya ubwenge. Birambwiye ngo kwanze kumenya ubwenge ndakureka, wowe kutureka Mana, tugaruke mu nzira y'ukuri n'ubugingo, kugira ngo tuzagere kwa Data amahoro. Urakoze Mana, izina ryawe rihabwe icyubahiro, ubwami bwawe bukomeze buze. Ni mu izina rya Kristo Yesu dusenze kandi twizeye, amen.